Assalamu aleyküm aziz tomoshabinlar. Qudus Xo'jamiyarov nomidagi Cumhuriyetlik Davlat Akademiyalik Uyg'ur muzikalik komediya teatri uyushtirgan bugungi san'at bayramiga qo'ygan qadaminglar muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Assalom, hurmatli mehmonlar. Bugun oddiy san'at kechiligi emas. Bugun kulki bilan qalblarni birlashtiradigan ulug' bir bayram. Sahnadan taralgan kulkining, dilga qo'ngan shodlikning haqiqiy bayramidir. Bugun milliy san'atimizning bayrami. Bugun bizga olamcha shodlik hadya qilayotgan tabassum hazil kulki kechiligining tug'ilgan kuni. Ha shundaq. Bugun bu hashamatlik dargohning tomoshabin zalida alohida bir iliqlik sezilib turdi. Bu chin yurakdan chiqqan tabassumning sehrli nuri. Bugun tabassumga 40 yil to'ldi. Bayraminglar muborak bo'lsin aziz tomoshabinlar. Tabassum 40 yil davomida biz bilan birga yashab kelmoqda. 40 yil bizga shodlik ham xushallik hadya qilgan tabassum bugun cho'ng bir mash'alga aylandi. 40 yillik tabassum bizning milliy ruhimizning, madaniyatimizning tirik guvochisi. Biz bugun tabassumning qo'lini salgan esil ustozlarimizni eslaymiz. Vaqt o'tdi, davrlar o'zgardi. Biroq haqiqiy san'at u mangu. Biz bugun shu mangulik iz qoldirgan san'atkorlarni seg'indik. Chunki ular bizga faqat kulishni emas, balki yashashni, balki suyishni o'rgatdi. Andaqda hammamiz birlikda shu oltin davrlarni, ustozlarimizni eslagan holda tabassumning shonliq o'tmishini aks ettiradigan filmni tomosha qilaylik. Qani, marhamat. Her bir milletinin özgü xas təbiiti, özünün külküsü buludu. Uyghur xalqının hayatıda həzil külke əzəldən muhim orun tutudu. Tarixinin türlük sınaqlarını baştan keçirgen bu xalq, qiyinçılıqlarını külkü bilen yenip kelgen. Ötken əsrinin 80-ci yılları Uyghur teatrının baş rejissori Qadir Jetpisbayev bilen yazğıcı dramaturg Camaldın Ruziyev'nin hemkarlığında səhnələşdirilген tonuş kişilə həzil külkü keçiligi şu yıllardaki yarqın hadisi oldu. Keyinərək yazğıcı tonuş kişilərini teximi beyitqan halda 1986 yılı yeni həzil külkü keçiligini kən xalq ammısığa təqdim qıldı. Bu təbəssümdür. Bir yıl təbəssüm həzil külkü keçiligiyə 40 yıl toldu. Mana bu danlıq sənətkarlar tamaşabinni küldürüp durup oylandığan uluq ustazladı. Təbəssüm bugün çoğun bir karvanğa aylandı. Bu karvanның aldınqı sepide rejissor Ekrem Ahmetov, Ruqiyam Sattarova, Rihangül Məxbirova ve Mahmud Dərayevla bolsa, keyinərək ular bilan birlə Muhit Hizimov, Səydalım Amutov, Əziz İskəndərov, Sahibəm Nuruz və qatarlıq sənətkarlar hər xil miniatürlər arqılıq zamanның nəpəsini səhnəyə elib çıxdı. Ular bizge hayatının açıq çüçügini, tatlıqını qabul qilishni ügetdi. En aldı bilen təbəssüm kəbi sehrlik dünyanın ideyasını yaratkan Camaldın Ruziyev külkünün şifalıq gücünü his qıldı ve şu gücünü tamaşabinga soğu qıldı. Sahnenin acayip nurluq simaları, milletimizin iftiharları buğan Kazakistan'ın hizmet gösterken artisti Ruqiyam Sattarova, Kazakistan'ın xalq artisti Rihangül Məxbirova. Bu sənətkarlar səhnəyə çıxqanda zalğa nur yığıb ketgəndək boladı. Udaqın rəhmətlikdən 40 nəzirgə mağdım, nəzirgə. Qosuğum toq, nəgi yeyme, nəgi? Ay, nəgi vardı deysə?
Tudaxun rahmetlining nazirga deyman. Naziremni yo'qlab ke. Mana bu yana bir gigant. Қазақстанның xizmat ko'rsatgan erbabi Mahmud Darayev. Onun icrasındaki her bir rol hayatının haqiqatini külkü arqılıq yetkizdi. Ustaz Mahmud Darayev özünün tuğmu talantı bilen təbəssümnің haqiqi mənası da jürgüge aylanğandı. Felsefeni koysla. Onun da göre toyunun gemini kılılı. Muş toyunu oynasam bunu çaştırımga akırıp ketedi go. Çeçen olsa akırmamdı. Yığırımı tayım gine. Yığırımı tayım gine. Ben tuğmusam silinin atları öçüp ketmemdi. Öşkide nemi atmadıysa Misrapıl tazdığa eğitim ba. O öçüp gez kim mi kap ola? Təbəssümnің tərəqqiyatı da Camaldın Roziyev bilen billa Ekrem Ahmetov, Qurban Mansurov, Şavket Nazarov, Hakimcan Güliyev, Rabilem Maqsudova, sahibem Norozova kabi icadkarlar her xil mavzuları yazgan en kızıq miniatürleri bilen tolumu çoğun rol atqodu. Təbəssüm elimizden başka Şinjan Uyghur Avtonom Rayonuga, Özbekistan, Kırgızstan'ı boğan icadi səpərlərdə mınlığan tamaşıbıllarını külküge g'arq qildi. Təbəssüm bu faqat çax-çax meydanı emas. Bu bir davrning külüp durup yaşaşını ügetken manevi baylığı. Bugünkü günde ataqlıq sənətkarlarının izini besip xalqimizga külki hediye qilib kelayotgan shogirdlarning biri sahibem Norozova Cumhuriyetlik Jaz Alash konkursida laureat ataldı. Şundaqla Chimkent shahrida bo'lib o'tgan Shimkent Duman Hazil Külki festivalida Aliyam Ibdiminova, Muhiddin Varisov, Shohrat Mamatov, Umidjon Qasimov, Suhrab Nizamdunov, Qudrat Yusuf qatorliq aktyorlar birinchi o'rinni yengib olib festival laureatlari ataldı. Bugün biz 40 yıllık təvəllüdni nişanlavatqanda təbəssümnің asasını selip külkü arqılıq həmimizge ümit bəgən davalığan uluq sənətkarlar aramızda yok. Amma ulanın avazı, ulanın təbəssümü, mehneti məngü qaldı. Ula bizge külkü məktəbini qaldırdı. Ula bizge çoğ məsuliyet qaldırdı. Ustazlarının aramızda yoxluğu, könlümüzni bir az yerim qısımı, amma ula qaldırğan təbəssüm bizning aramızda. Ustazlar hiç qaçan ölmeydi. Ula şagirdlarının önüde, tamaşibinin közüdeki şadlıqda hem məngülük təbəssümdə yaşaydı. 40 yıl davamında təbəssüm nətçi evladını tərbiyəledi. Təbəssüm hayatının davamı bolup yeni nur çaçıdı. Yeni külkü gübüleydi. Təbəssümnün 40 yıllık meyrimi mübarek olsun aziz tamaşaçılar.
Ruxsara Sul Ansambli. Ekrem Ahmetov. Minyatüra plastikалық операция. Ой, кені достым, кені. Ой, үзаңды тонмай қалсан. Қоқот мә Флора. Яқ, мана, я. Кені, отағы. Ота. Фокус. Мана, қара. Ой, Флора. Bu kim? Bu sen? Özüm tonamay qiyvatman qoy, ha? Неmiş ki? Oqırı, Flora. Ben sen dedim o beka plastik operasyon kıldın da. Oy neymiş ki ende? Burnum küçük devidin yoğattım. Ağzım tar devidin kengaytım. Gözüm jumuk devidin açtım go. Flora qarğına közümdə hədidin taşqarı yoğatıb etib sən qoy. Qarğına, qara Jiguli Kamazның farsın sağan daqılar. Зато оригинальный көз болды. Да, мында көз hiç kimde yok. O senin Asımcan közse oңдысы düşüdü. Qorxma. Yok, hoşal bop. Flora, mən keng vaxtlatçı yama ənsirəv atmadıqına. Asım camuş kəməyməsə məni şəhərgi sörəb əkəldi. İstey. Üylərim, malvarallarım, atlarım, qoylarım, toşqallarım, çaşqallarım. Kimlerini dep gettin? Çaşqallarım da vat mən qol. Çaşqaladın әнсірім сән? Гордқы басаңчы, онда çaşqала ватчыдан. Крисла еғіп тұрды. Да. Şəhərге келдің му? Şəhərçi yaşаш керек. Ondan ki, мұны üstündekini polnысы өткәш керек. Мұны қалпырап кеткен. Көйнігіңіні қачанғы чешмей киіп жүрсе, ha? Европа мәдениетіге көчіш керек, достым. Flora, nimləndəb getdin, bunu mən en səpəsini 5.000 təngəgə vaqan. Nime? Tuva, yan qoy pra getdi digin o yaxşı. Hey, Evroplıqlamda könəkləndi kiyməm də. Kimeydu? Andın, bunun dek qaqrap ketken yağlıqlanı vapşi tanmaydı. Hə, nimi tanıdı? Parik. Bana, parik, прическа tanıdı. Uyey yarışıp kettiğini qaralı. Flora, Asımcan meni көзчі сауамайлы атыдаған болды. Nime? Savmaydı genim siz? Стреляет, но не убивает. Главное, не убивает. Kaçan keldi o nimen? Ay, bugün əti kelib qala.
Öyleni yakbek bitip, koylan setip beşönden kıp gelmedigen deydi. Kep kala ya. Flora! Zvanok! Töşüktün karıgına. Töşük emesi dayarka. Ha? Glazok. Glazok? Glaz? Hey, sen şu beyde kımırlamay mıdırmay utan. O si İran seni tonamdaki göreli. Flora. Onun lakımı ne mi? Mantkava. Mantkava, kazan kava bulup gitmiş buladı ha? O idu, mana. Kaçma! Herif kaldım bu. Ana! Ben kalımım. Karnım besinip geldim. Endi zamanı hala değil sıkıpıysa bir gün. Ne? Hala değil. Yaşlı mısınız? Assalamualaikum. Siz kim? Ben Flora. Kaysı? Flera o? Flora emas, Flora. Çimennin dostu. Ha! Kadının dostu. Flera. Flora emas, adan gidey. Flora. Ha! Madina, ben çıktığına hemen. Hey, tasılma onu pakız. Mертвый? Да, вчера зарезал. Ходонғы не? Meşhedi bu kutun. Ходонғыда сай қойды. Терің ері тәлдейді. Неме? Индира. Vay Flora da vatma, Flora. Өйні сатамыдым да қара. Қойланың біразын сатқанда қылдым. Өскілі васе өтмеді. Ходонғыда. Индира, кімі бұл? Вообще-то ben Flora. Bu tanışmayın. İsmi Çimengül. Baba, eri. Конечно, Bayeri. İrinin ismi Asımcan. Lakımı Pamoy mu Karkava? Madina. Flora. Менің Асымжан, оныкі Асымжан ке. Менің Манскава, оның Харкова ке. Tanışmasam болынды. Boludu, kini tanışına. Bu koy göğsünü yaş gördü. Sinan. Assalamualaikum. Oy kızıқты. Әкелді бұл. Қой көсін яқшы көсе, мен мәлік біліп, 10 қойны сойып, алдығы 3 ай қирлінен тасып бөмеймін мен. Индира, Мәкена. Sadgan kete, неужели трудно? Flora. Мәкена. Достымның чу? Көзір бағу? Мен ақшам сететкен қойның көзір көкшеткен көзірі. Dostumның чу? Dostumның часыр чу? Мен мінкеген қар тайчақ бағу? Әсінің яйлыр көкшеткен. Тың шыққасы жоқ. Мен сой еткенде қар күнжін бағу, әсінің тіл оқшы еткен екен. Оқшайды. Неме, Виктория, немче? Мен тоныспа қайтшы, ә? Konuşun. Ja? Da. Азыр. Бисмилла. Assalamualaikum. Мен итім. Мейтім кім, а? Asımcan. Asımcan! Çimengül. Tanrısın ben. Kolum tuttu. Bunu dostlarından çok, bunu mengizir hep kızıl. Almak oksaydı ki. Da, okşaydı. Bunu dostlarından mengiz tutsu. Figurları. Benim kar etim oğu taycığım. Taycığının mengiz tutsu oksaydı ki. Figurası atya dostlarının. Sen yıkvatsın. İşekinin dirmegeniniz gülür Ahmet. Ha? Yok. Oy, siz eşek emez. Men xotinimni eşek des bo'ldi. Nime? Yok, men xotinimni deyman. Vaydik, onun laqimi kala. Köşep yapqın yatqan siz uyda. O burun çimen davatı da sinemez. Ben texmini davat kaçıqda qapma. Yok, siz emas. Meni xot. Çotum, xotinimni uyni. Men xotinimga o'xsam dey.
Адам бұған декен бір-бірімізге оқшаймыз да. Мәлі, үніңла оқсағасын, қылығыңла васи оқсымсын. Менің хотымның қылық бір іс. Я бір адамдан нормальный сөйлесемейді, я бір қосынлардан шықсамайды. Менің хотымның жоқ, характер іштір. Неме? Ya oturun siz demez. Sen demez. Qarang, Timen, bunun təbiəti gəlsək, siz biləmsiz? Qoyunun cübdə qoşqa degan gap var. Madina, ötkünə? Flora. Qarang, endi bunu siyirning cübdə buqa degan gap var. Endi ikkimiz birimiz qiz, ikkinchimiz o'g'il bo'lgandan keyin ikkimiz daq chiqishib qalsak, qandaq? Şundak. Madak. Flora nертоғны? Flora nертоғны? Қойға үш кәдідің, Ha? Қалға мозайдыдың, Sındaq. Хотынға яқақтыдың ма? Çimen. Uspokойся. Uspokойся. Sen demedin o. Seni men xodnim o'xshash, hal desmay geketigim kesilsa? Ha? Çöttü, pürümler bizden xotiniki o'xshaydi qey? Bir qismni qo'y sen, qilgan topdimi? Flora, мұны тегі бұқыдың түшіді. Бұқсырап кеткен болсаң чо, Бешір ханның малшылары қош етме. Сен қара тегі. Stop! Майқара дейме? Sen bizden malcı Bешір ханны neden tanıysa? Тоғынымайма? Hazır tanıyma dedin go, malları apırıp, ben seni koş etme dedin go. Tonam sen? Мұны тоғынıydı. Ben tonmayım mı? Ой, сән білі құдың ғо, тә тоғынайсан ғо. Sabina, mekene. Вообще-то Flora. Ay, mekene. Men xotnim qani? Meşede. Ya, menin xotnim çimen kalı qani. Sizin xotununuz çimen kal meşede oturdu o. Alma? Şu kanda. Yıkvatamda. O neymiş ki? Burunları uzun, men xotnim o'xshamaydi. Пластический операция kılgan. Nima? Da? Neydi bunu? Ya bunun gözleri qani men xotnimniki? Örüktek buldu o gözleri. Ya, onun usluk burnu batdı o qani? Uçluk burun nem kılsız kartoşka burun buldu. Mаңы яқыдыған мандақ енчік açıq lazıға оқшайдыған қалпықлар қайне бұның? Да каплары, колпуги, настоящий сочный колпук buldu. Çıskıda oturdur onu. Kızı qosla, мұның həmісini sen qıldın mı? Ben kıldım. Həmisini ornuna koy. Birinci burnundan başla. Orada koyamayım ben. Oyunu dersiz. Doğdan soğumasın can. Alyoşa. Ben orada koyamayım ben. Bu koy göşemez koy. Mayaktın soyup mayaktın çaplaydıgan. Dengi stoyun. Kızı qosla. Әтіген, ama xodun apam köp. Kikes, senime yani öğlendirmez benim deyme ha? Ötkile qoy meyli. Әтіген мұқыден білен. Мен həmdən sikip, men xodnim qundaq qarab, men xodnin türü nima dese, üçlü qaldı deymen ma men. Ya. Vakır bana özürmen. Endi şehirge geldin la bu. Şehirci yaşanlar. Между прочим, bunu sizden közünüz ne? Sel yuğatış gerek. Da. Andın burnunuz mu? Burnunuz mu niye karşı слишком yoğan? Neyse. Bunu kulaklarını ip taşlaş gerek ku deme he? Ben oylagança şehirde ah giyip kar giyiş gerek. Belly varonu bulmaş gerek. Da. Soğaktı men, aksam qoğutuk gelip, sizler üçün belli var onu qap mende ha? Kendi. Bunun hem yerine ornu koy. Bulmaydı konsa işki gözün oyup taşıtma. O ne yerim Ornu koy! Сөзі Шөһрет Илиевнің, музыкасы Пәрхат Молтовның, нақша Жан Ярым, сәхнеде Сахип Абдумайын. Бүгін
sizni izlep badım can güzel yarım. Kaşı cayının kaşı bağının gülü siz yarım. Alem gezip sizni tapsam yoktur armenim. Muhabbetim söygü gülüm kuyaş asmenim. Alem gezip sizni tapsam yoktur armenim. Muhabbetim söygü gülüm kuyaş asmenim. Hey güzelim can yare, yürügümde siz bare. Hayatımın baharı, söygünüm siz vaydare. Hey güzelim can yare, yürügümde siz bare. Hayatımın baharı, söygünüm siz vaydare. Akıl aziz tamaşalar, bir çok sulat olsun merhamet. Yürügümni köydediniz can güzel yarım. Vafadarım hayatımda siz benim barım. Bir körgende suyup kaldım sizni heyecana. Mengülükке bir bulaylı siz yürek tarım. Bir körgende suyup kaldım sizni heyecana. Mengülükke bir bulaylı siz yürek tarım. Hey güzelim can yare, yürügümde siz bare. Hayatımın baharı, söygünüm siz aydare. Hey güzelim can yare, yürügümde siz bare. Hayatımın baharı, söygünüm siz aydare. Yakını sulat olsun merhamet. Bir kürgende suyup kaldım sizni heyecana. Mengülükке bir bulaylı siz yürek tarım. Bir kürgende suyup kaldım sizni heyecana. Mengülükke bir bulaylı siz yürek tarım. Hey güzelim can yare, yürügümde siz bare. Hayatımın baharı, söygünüm siz aydare. Hey güzelim can yare, yürügümde siz bare. Hayatımın baharı, söygünüm siz aydare. Rahmet. Garip Senem dastanıdan Nakşa hoş kelipsiz. Muzikasi Gopurcan Kadir Hacıyev'nin. Sahnede Seyyara Sitekova.
Uyghur halkının qidimi milli sazı Şadiyane. Sahnede Xalqaro festivallarning hem Umay Milli Mukaffatının laureatı Nava Ansambli. Usulda Elmira Damullayeva, dirijör Yalqonjon Azizov. Миниатюра Tuhutxanığa Bamaysen. Alo? Tez yardım mı? Çapsan kelinler hemen ağır git barmen go. Adresim mi? Adresim. Bunu çoğun koçudun ötkende. Bunu mektepten kışıdaki öy. Nime? Nur Ahmet'nin ayalı ben. Nur Ahmet'in tonumamsla. Çapsan kelinler ağır git barmen hemen. Ya sen kimge telefon kıvatsa ha? Tez yardımga. Bu akaqның sözünü taşımaysa. Ben dedim o skora звонок қылмады. Өйді бошынса dedim, өйді бошынса. Çıkılma. Нем тұрсыз бірден қысыңызчы. Сенейміш, hazır ayallacı ama әңгізді çıkart tesla. Kichkina alып бірден бұл doktorға жүгініп. Bana balam, aldırma. Balam. Ben traktör yasavut ha. Sen kayni kayt. Hazır kıyasla akıllı kayt. Kötü ama sırası kayni kayt. Bunu
Bunu keyni qayta paydaydigan patidiki mozayip oğu dey bu. Endi Ay! to'xta. Nima tursiz birdan qisingizchi? Hazar, to'xta. Odamni mush avara qilsa da. Ya bismillahirrohmanirrohim. Daha. Qara. Uyey, bunu nima qilmoqchisiz? Bal tug'ilsa issiq suvni chayqab chiqarib olmaymizmi? Ay, bu tek tug'ilmagan balığı apırgan yeri. Ay. Çocuklar, kırılga! Bakın! Adamın şunca vaktini bölüp, şunca nimlerini ayıktırıp olsam, adamın gıcığını keltirip, kandak hakkını ayyalar kitan, arlaştırıp boşundagan. Bir kız, bir oğul, bir kız, bir oğul. Zakaznoy. Benim 9 oğul oldu. Aş 9'lasını doktorxanada boşangan. Bak, bakırma. Ünlürünün setliği şu. Piskilen avazı şu. Tova. Ya doktorxanada boşansın, oğul boşandı. Doktorxanada apasan apıray verse. Bırak şu doktorga çamdımın akçıda. Şu kirgendi qarsan bir doktor sorap atkan. Mayakma akuşer, ayakta qarsan felçer. Doktor meyli. Охранниклары нем yok. Şunu aldın tosa velip başta qıp. Hey, oğul tuğul dey, mübarek olsun, xuş xaberlik be deydi. Как будто tuğul қалған балғының bir отношениесі var deydi. Oycan! Men desem, öyünü 5 yılғы key, bir öyді boşunsa. Bana aldıraşçılıқты скорый звонит қылмады, пожарный звонит қоятын екен. Bir қышым шықты ғой. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Nur Ahmet'in uyumuşu mu? Moşu ғой. Ya sen пожарник mısın? Ya. Ben pajarnıdan birlik kelgen doktor bolma. Ayalım, şu işki qat. Şu aldırap звонит қийтіп қапты, қапылмайсызlar. Ben qara paqay. Ay, to'xta. Sen qana qaraysan sen? Sen doktor musun? Ha, ben doktor hem ginekolog, akuşörmen. Ginekolog? Ha? Akuşör. Sen şu okuşunu ızlatatmaya kana okudun sen ha? Sen ayarlarına nim qilib, kana nim qilsan sen? Sen qarab o'tirdingmi ha? Masalan, mening traktorim buzilib qolsa, ayarlarni chaqirib yasamayman ku. Ahaqlar kelib yasaydi, ahaqlar tushunib o'tirsan sen? Hey aka, meditsinada-chu, ayal, ahaq qaraydi degan narsa yo'q. Sizlarning meditsinada bo'lmasa, bizning uyitsinada bor. Hey aka, Ayal bo'z qaraydi, bo'lmasa qarmaydi. Vaqtingiz qaratamsiz qaratmas, bo'z men vaqtim yo'q, men ketaman. Uy, kaçınız ketiyemez. Siz kim tutub oldu? Çıxı. Adam qo'rqitdi bular tekin. Hey, to'xta. Hey, uçamasa to'xta. Hey, dur. Qaravat. Durma. Oy, to'xtang. Men bayla, ayollar qaraydi. O'ta o'tatdingiz ku. Ya, kaçıracağım. Kichikina qaravatsan, hadi. Bak. Хорошо. Üzəngimi o ayarlarga o'xshab ketibsan sen. Hey! Bütün tutma! Bak sırtını qara! Hey, ne bo'lib ketmagan zaman? Hey, oğul boşansa, ismini kim deb qo'ymalı? 9 o. Ben bunu kim davamğası? Ayolun boşlaydı qaptı o. Ya tavatman qo'y, shu boşunduğan bo'ldi deb. Endi qana qilmiz? Sen doktor qo'y, sen birden qil o'zingni. Men student, praktika. Hey! Nima deydi bunu? Student men. Mayli, o'zingni chiq, birden qil. Mana birini ayıp çıkar. Bo'ldi, hozir to'xta, men ona jabduqlar chiq. Uyey. To'xta. Men student. Hayatımda birinchi qayta men ona. Bana. Aka. Şuka. Ya bismillah. Ay aka. Bu nima bu? Ağamcığı. Bütün bağlap tatmasa. Ey qamandı balang. Bo'lmaydi bu. Hey! Birdim qil deyman. Ne. Ya, mana bir chiqadi. To'xta. Hozir
Tova. Mal doktor болып жүре берсем да. Ветеринар болып жүре берсем амды. Жүга. Женім құтлым. Ақамы бұл не қылмаймын? Бұл қачығы. Бұны бойындан асақ татмап жапақ. Ака балаң бойым қысылқып үйіл қамамды. Болмайды бұл. Болмайды. Ой, жіне! Көлгідайма! Ярдан беріла, ярдан! Ой, құдайбай! Бірдіп қыл! Не қылмыз? Қымалша бірлаша! Сәтке доқтор! Мында ұзынырақ бір... Болды. Бол. Тоқта. Тамаду кетсем амды, Азыр ішкістің бірі тамады. Төтіс қошысы ұсылчы. Жүга! Бол чапсан! Ох, бисмиллахиррахманиррахим. Бұл не қылмаймын? Өше бір газ қой, Бұлға қамақ, ташлайша, яқысын елісе татса. Сатыған кейде, ака, сенің балаң үшін костюм бүркі детқа ері қой, яқысын тат шығындық. Болмайды бұл. Опа! Апси! Қинапа! Бая, менің қинапам табысым кәміген. Әді қана қылмыз. Білмеме, бірләс қыл. Мында дүжіле керек болсын. Болды. Дематсам шандырып. Стилист болсам мамда. Стилистек жүре үйреттім айтақ. Барбишоп ойласам барбишопмын дейді ол. Ана дөп түгілек. Мен бұл не қылмаймын? Нем қылаттың бешігі чапылайша. Татса. Әсілім шөлмемша. Бұл деген туалет тазайтған әртсі ғой. Туалет? Нұрахмет! Нұрахмет! Нұрахмет, қайын Нұрахмет! Ой, құдаймай! Мән қол Нұрахмет! Кірмәлсі! Тоқта! Мән қоқыма! Сән кір! Мұнда ұзынарақ бір емес қылау. Ұзынарақ! Азыр! Малин болып жүре өсем мәмді ва. Так, балла бүгін кім кәмі дейдіп. Жүга! Қана бұл не қылма? Ненормальный! Мұны пылесос ішлайды! İşletmemse! Mən senin uyunga, mesela uyunan tazlap bir edip çeke yerim yok mu? Bu muydu bu? Seni bana söylemem! Seni bana kimlemem! Hop! Hey nene! Kaşkanın bazarıydı ha? Dur! Uzanmışsın! Senin de kulitsin açsa! Халық сені күтіп отырды. Сіга! Мына бір үмітшіқана бір латы осы үмітшіқана. Латы жек. Бұғана. Латы жек. Ой, құдайым ей. Латы. Практикал қоймай құдайым, практикал. Менің қотынымны құтылдырып ал. Бұл чапсан! Бақу! Ай, тоғана. Шеф, бұны ман сесек. Ташлыма! Бұл тракторның моторын япытқан латы. Азарос оғыл тұғылды. Мәндәк бір трактор сола. Шелтебегіне әрім қытылды. Ака, бошанды. Бошанды. Мен аялым бошанға бұрым түсіп қалады. Жақсы. Ох. Ей, сенің бағырым. Ака. Ayı Melik'em sizge kız hediye kıldı. Rahmet. Rast mı şu? Sizdek bir kız olsun. Bir anlıydığa oyama katıp kıyık etmegen de size şege. Hop. Oy Kutay Bey. Kız doğuldu. Kız. Aga mağba. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kızım. Oy da beşik soğuk gitmiş.
Senin kolun yenik ya. Kızdık oldu. Bana bunu az bolsun bunu pulunu sanki bir ay yak demegen. Yak deme. Yak deme. Bana yak demdi bula. Aka, deydik o konular. Kız degen elinin körkü, gül degen yeğenin külkü dep. Acayip, acayip. Sana rahmet, sana acayip. Mübarek olsun aka, mübarek. Ya çay içsem çay iç. Ben bunun geçilmeyim hemen. Ya. Ya dakima. Ya. Malum olma ya veteriner boldu. Kızım. Atıgından tıngıran. İsminizni kim koymuş? Hazır apınızdan soraymış. Apse, bana. Uf, hey, Nur Ahmet. Uyey, tolgaq dep bunu öydü nan mı kamaptı qara. Hazır bunu hoşuna tebriklep kirse öydü bir parça nan mı yok. Siz bunu balık qarap durun, ben bir tonu nan yık biteyim, akıl mı? Yey, Raslan. Nim boşluptu beni? Kız. Наконец-то! Kızgı yaxşılap qaran. Ben hazır. Altınım. Sizge Xudayım burs brilliant ve şefçki verme. Keyin kişilik. Hey anıla. Bizning analarımız neme degen batır. Bir yaxtın boşunub, bir yaxtın nan yaqıma deydi. Ama kichikina oşu kelgan kag'butdi o'zim bo'shaganda ko'ketdi. Bo'ldi, o'zim baktım ben sizni o'zim. Aytdi. Ha, bo'ldi. Ya. Hey, Matrasaxon. Sözü Dolqun Yasın'ın, muzikisi Ablahat İslamov'ın, naqşa Bergin Xəvər, səhnədə Müştəri İslamova. Görsem vesnum yar, bir hoş men bir aram, yalğız men
Sözü Ablekim Hasan'ның, muzikası Qurbanjan Abduqadir'ның, naqsha Alqınыңда qar bolay. Sahnede Luiza Rozaxunova. Yağmur şarkılayıp çaldı şarkılayıp kalmadım sırrımni namaz kılıp arıklayıp yağdı yağmur şarkılayıp çaldı şarkılayıp kalmadım sırrımni namaz kılıp arıklayıp Sevgi bizi yarattı, kendi cihanına baktı. Sevgi bizi yarattı, kendi cihanına baktı. Ne maçınla kıynaysın, aşkla ne zahar kılıp. Ne maçınla kıynaysın, aşkla ne zahar kılıp. Ne üçündür koşmaysın, yarını bana yar kılıp. Yetten desem dıldarına, her kademde dar kılıp. Ne üçündür koşmaysın, yarını bana yar kılıp. Yetten desem dıldarına, her kademde dar kılıp. Yarınım levi tekende, irrekitey karlı. Yarınım levi tekende, irrekitey karlı. Halkını da sulayı, yaratsam çıkar kılıp. Halkını da sulayı, yaratsam çıkar kılıp. Yargı koşkun yakın, yanları da bakın. Halkını da sulayı, yaratsam çıkar kılıp. Halkını da sulayı, yaratsam çıkar kılıp. Yaratsam çıkar kılıp. Luiza Rozaxunova, dirijor Yalqunjan Azizov. Sözü Gülnaz Saydulayeva'nın, muzikası Anna Demchenko, Qazbek Akbayev'nin, naqsha Söygü Qadri, sahnede Sada Estrada Ansambli.
bahu ay beri Şirin sözü dillada aram Bayda deşo Şigi pezar bu Acırak yarım kaçmadı Senden akşam nimet armadı Adını sana birime Arminim sen Benim amirim Gelgin yarın kol tutuşup Bizler süreyli Bu hayatın benzin sürüp Güller güleyli Rengi jüleyli Hoşal güleyli Taksi günün kadrin güleyli Yarın bul hemen vafadarim Yürek sözümü sen anladın Anladım Çizgimi sana armadım Arminim sen Benim amrim Gelgin yarım kol tutuşup Gülle jüleyli Bu hayatın benzin sürüp Gülle güleyli Mengü jüleyli Hoşal güleyli Taksi günün kadrin güleyli Gelgin yarın kol tutuşup Gülle jüleyli Bu hayatın benzin sürüp Gülle güleyli Mengü jüleyli Hoşal güleyli Bak günün kadrin güleyli Gelgin yarın kol tutuşup Gülle jüleyli Bu hayatın benzin sürüp Gülle güleyli Mengü jüleyli Hoşal güleyli Taksi günün kadrin güleyli Rahman. Mahmudcan Darayev. Миниатюра аңламаған құлақта неме әйіп? Ер қалдым. Мәйді біраз отырайшы. Киоскіден ұйғыр авазы гезін сетіп алдым. Мен янылқы гез кезілмайды кәді қамалы. Езілдім. Сімішкі сатыды қалла оғыла кетуді. Мана, янышы Ділмұрат Бақаров. Телевизорны қойсаншы, ядымашы Ділмұрат Бақаров. Нақшит атқан. Бұл редаксыныкілі дахил қуалдығы бұна. Мәлі ясын, өзіміздің балысы. Мана, бісмілла, мұны жұмхұриетіміздің дейді қара. Өзіміздің балысы да о деген Ділмұрат Бақаров. Жүр. Біраз отырайлы. Әне. Алла бұтла бәйме қара қері қанда. Ой, чынымас болды, чынымас. Скетті, күлі Әне, скетті. қызла кеп отыды. Мұны Рахметұлының отырып кеткеніне қара. Бұл отырмай, кім отырды? Қылдыға оқыты жоқ. Ақыры мұны отырып кеткеніне қарғыр. Құшкапсыла, қызлар, құшкапсыла. Отырыңла, келіңла, отырыңла. Қандағай Рахметұл. Яқшы, отырыңла, ота. Қызлар, бісмілла, отырыңла. Мұшы қерған сері шыққанла, көзімгі чырайлық көрін кетіп барсыла ғой. Bu könek boğunu bilen deyme. Kıvaydı çıraylık könek. Bunu kiyim alsam yaş vaktinde eksiltti da. Atlas degenini qara.
Oye, Atlas degan mana bunu. Bunu menin kızım 10 yıl burun Taşkent'ten evetken. Hiç de boğunu yok deki. Ankara. Hey tuva. Bunu 10 ming tenge degene qara, bunu yan başqa birini qo'yib attı da bu, ha. Yampıçımını içi jurduğan sen. Hüymek kaça yampıçımını içi jurdun? Evet. Yaş vaxtımdan uzun köylek kiymen koyma. Tova. Hey, Toxta. rahmet ol. Evet. Yampıçını içi atıdı degenini kötü ama. Qarada. To'xtanglar, talashmanglar. Uni ko'ram, uni uyg'uravaz gezdi o'qayliq. Dunyo nim yangliqlava, nim xo'shalliqlava. Işte anılmaymizmi g'iybat qilib o'taqchi, ha? Qana deysan? Ey, rahmetullah, nereden kevatıdı deysen? Miçtin kevatma, miçtin. Ömer Hacım acayip çıraylık okuydu. Ay, Uygur'un arasından çıkan bir molla mana şu. Endi o'qiydigan men uni demayapman men. Ben bunu uyg'uravazda o'qayliq deyman. Bir jumada chiqdi bu-chu, bir jumada. Cüme namazdan qamayman, ha? Onun da qasam bo'lmaydi da. Ve o deginin rost. Biroq men uni demayapman, men buni gezni o'qayliq deyman mana. Dilmurod Baxarovni yezibdi. Mana. Nimani yezibdi deysa? Dilmurod Baxarov to'g'riliq yezibdi deyman. Yezibdi. Bahar yezni yezibdi dedingmi? Prичем тут Baxar, ha? Bunu ağlımga, kulağımga otura kolum tıkalayım mı? Andaq deme sen rahmetullah. Bahar yesi o tarihi yeza. Ha. Satran... Ehtirem doğruluk yezipti demde. Bunun kulu ağlamaydı. Ehtirem şundak ötkür kız de. Satran ketayip. Pankay. Ehtirem degen o şehirlik hanım kızlarının reis tutsa. Dilmurod Baxarov degen Uyghur teatrının direktör tutsa. İkisinin ayrımçılığı bağdı, ha? Nimdeyse? Şehirlik deymen, şehirde. Şardinov yaxşı bala. Bunu ballaq şundak yaxşı yardım berivatıdı. Pankay, Şardinov yardım berivatıdı. Ben onu demayapman, ben bunu alımga, kulağımga birini koyup qaldır istek talay eteyim mi, ha? Qalcatlık davatqınını qara. Hey! Bu qalcatlık emas, yerkatlik, yerkat. Kayanik koşup olmamdı, ben bunu demayapman. Sana gidemem, geçti ok vereyim atmam bunu. Hey! Okey. Toğa. Cumhuriyetimizin Cumhuriyet Sarayı'da Cumhuriyet sarang to'g'riliq yezibdimi? Hey, Irshad Asmat odam tepilmagandek shuni yezibdi da. Hey, onun nem qog'iniga yozdi u manqining, ha? Nimdeydi? bunun maqalni o'qimayli yoqtirmayotdi, maqalni. Oye, maqbal naqsını yaxşı etidi go. Bunu adisiz bu desem, ha? Bunu geçti okusam sen yok mu? Okey. Cumhuriyetimizin Cumhuriyetlik Sarayı'da Cumhuriyetlik Uyghur Teatrı'nın reisinin merasımında Cumhuriyetimizin halik artisti atalgan Cumhuriyetimizin vay. Bu Cumhuriyetini aptov күн алганда yağdırıydı ha. Nimdeydi? Teş oturup tınşanla, pağla deydi. Nimdeydi? Tınşaş. Cumhuriyetimizin Cumhuriyetlik derecede öz hünerini rivazlandı deydi. Vay! Kulağını kuvvet rehim beni yaptı mı? Vay, ihlas. Cumhuriyet Sarayı'dı, toyu o kadar. Pankayla bunu çok tınşaş. Cumhuriyetlik Uyghur Teatrı'nın edebiyat bölümünün müherrisinin şarahı Nem kuatı deyimin istavşuğanda. Zıglamatıdı. Sen ayağımı. Bunca edebi sözler, kıyın. Şerhavlik makalısını okup
til, uslub va mazmun jihatdan qaraganda majonimni majmuaning kamchilik tekstlari Sekstemse. Ya. Qaysılı gezgi qarıma şu. Ayaqı qarıma şu. Bunu zamanın boп ketip bardıyız hadi ha. Tova. ey panqay seks болсын болыпты а саған секстеніп керегі ба очомо яшылаға айтылған параң яшылаға мұны чо ақырсын тыңшас сөзіні бөлмей тоға Cumhuriyetlik Medeniyet Merkezi'nin iş rejisi boyunca onun rehberleri Ancumun Hacerp'ün Ancumada nutku bilen sözü çıktı. Ancumada deydi o. Murat Ahmedi cunun etipti de. Hey, uçu kıyın nakşa. Onu onun dadısı etattı. Hey, Murat Ahmedi cunun etamda ha. O yetişiyor birinci muhabbetim dedi o. Onun çok küçük boğamlan ceni çok. O diyen tiyatrlan sağan tiyatr. Ben bilemem. Uçu burun traktorist boğan. Hazır pensiyada. Kim pensiyada? Senin aklın caydı mı ha? Dadısı kombayn haydattı. Bağırının hemmesi tekniki bilen şoğullanıdı. Birli balsı antıda. Nimdeydi? Olmayayım deydi. Ya, men olma deganini qara. Ya, tova. Ben Ey rahmatullah, adam qiyirganda adamni xijolat qilma. Tova. Nendaydi? turmuş çıkma, ayak tekme deydi, turmuşka. Oy qahvaş, erin yok qandaq tuğusan ha? Muş adamның hıdıq sıxmaydıgan parаңlarını qımısan tey. Nimdaydi ya? Senin okşaş panglar kimi kerek deydi. Ey, men qiyirsam mı tek çırayımdan ketkinim yok. Hey ümitsiz şeytanlar ey. Nendaydi? Haço deydi. Şu, avu. Qara, ağır kaptı diyen. Şunu yoqlapmağdım. Nimdaydi o? Ana ne хочет? Ey, Müşrapul yaxşı balığı. Müşrapul yaxşı bolsa, sen berip Müşrapul'u tek. Ha sen poçuna koramsan, kayak basan, şeye basan. Bunu kestim ben, okup bereydigen ben mi sana? Uygur okusamam da bunu. Hey, rahmatullah. Nendaysa? Ne хочу deyme? Hey, bunu meni hazır alım edavat attı. Birden dil aynıp kanıgandı. Jür, tömürünü kızığı da sokaylayım ha, jür. Qosuqum toq devatma, qosuqum toq. Oy, mayli. Suyğaş etken bolsan bir cin içsem içey. Onu tömürünü kızığı da sokay. Meni Alım alım edavat attı. Aynıp kaldıgan. Qosuqum toq deymen qosuqqa. Ay Allah. Usul Bahar Şatlıbek. Sahnede Ruhsare Usul Ansambli.
Aziz tomoshabinlar, xalq naqshlari millatning jeni. Teatrimizning talantli yoshlardan tarkib topgan bu xorning ijrosida ajdodlar ovozini tingshidinglar. Келечекке аманат қалған bu naqshlar qalbinglarda mangu yangrasin. Dirijor G'azizjon Iskandarov. Nava ansamblining o'rnashida xalqimizning klassik ahanglardan Modern Xon. Dirijor Yalqinjon Azizov.
Sözi İli İziz'nin, muzikisi Üsencan Cami'nin, Nakşa Ecem Mukami, sahnede Dilber Burhanova. Bağrımın külleri geldi, yaşandı enhan canla, yaşandı enhan canla, içeri kıpsılana. Yasan içe bayanla, içeri kıpsılana. Yasan içe bayanla. Ayansız şen kedim var, ipini keşti gül hemde. Ayansız şen kedim var, ipini keşti gül hemde. Uzayıda çıkı yıktı. Gel dostum tamaşa qil, baharımning şuvarida. Gel dostum tamaşa qil, baharımning şuvarida. Qilibdan kash safarimni, Uşağlayma zamanında. Qilibdan kash safarimni, Uşağlayma zamanında. Qilibdan kash safarimni, Uşağlayma zamanında. Atın kalbi gider sandım, günde gel uzar mı? Günde gel uzar mı? Gelip derbet tamaşa qil, vay kızım bulgani bahar mı? Gelip derbet tamaşa qil, vay kızım bulgani bahar mı? Ne gündüz ne azizim gördüm, vay ne günlerde yitip varam. Ne gündüz ne azizim gördüm, vay ne günlerde yitip varam. Geçir gel mecdi bilem, vay gülüp Leyla'm harini. Geçir gel mecdi bilem, vay gülüp Leyla'm harini. Yakanlı çok etim şaklap, barip kaldı dedat etsam. Ay barip kaldı dedat etsam. İşitmeydi şul bir ahli, vay benim feryat zarımı. İşitmeydi şul bir ahli, vay benim feryat zarımı. Ey kız aşığa, vay gülüm ne kız
San'atkorlarimizga bo'lgan alqishlaringlarga ko'p rahmat. Sahibam Nurozova, miniatyura fotosessiya. Nina, tu si, tu, ki konna, suyba, ne, Jenim, yozda o'ylansak bo'pti-ku. Buni qishda muzlab o'ldik-ku. Anata, Dubai nisi nosi, itakara fumut mutakada. Jinim, mening butun hayotim Dubayda o'tyapti-ku. Qish fasli ko'ray degan-ku. Qolgan so'zlarni tarjim qilishga bo'lmaydi. Qiz terikdi. Voy qiz kelmay o'l. Yaxshi. Bizga mana shunday fonlar kerak. Bizga mana shunday obrazlar kerak. Obrazlar tushunami? Yaxshi tushunmayman. Bolanga birta obrazlar to'nglab qoldik-ku. Endi qishning kuni o'lan deganmanmi? Siz yigitga chidang. Men sizga uchun mana kontentlar berman. Prosmotr убийственно bo'ldi senanda. Hozir mana fantaziya qara, fantaziya. Qara hozir tipa mayda o't ko'yapti-da. Искусственный интеллект qilib berma. Sizlar o'tni aylanib o'ynaysizlar, davay. O'tni aylanib o'ynaysizlar, jumu. Qani, 1-2-3 motor. İki yıldız, iki yaş, bir tekiye koydu baş. İki yıldız, iki yaş, bir tekiye koydu baş. Kutlu olsun toyunla, mengi bile bulunla. Kutlu olsun toyunla, mengi bile bulunla. Voy bu yaponskiy to'ynama bu. Yaponskiy. Bunda to'ynam, bunda bo'lmaydi. Uyg'urcha o'ynamamsan mana, derish yetyapti-da. Shaq qizlar urib turib. Voy men uyg'urcha o'ynamayman. Voy, pozor. Sen çok anam naqlayli. Искусственный интеллект men jo'ndab aytman. Bizning teatrda Eldar Gulnar degan usulchilar bor, ayxotun. Ular ham yaxshi bildi qara. Men seni Gulnar qilib aytmas. Sizni Eldar qilib aytman o'sha. Искусственный интеллект. Fantaziya. Hozir men yana bir video tushirib berman qara. Peki, mana buni. Üstüne. Sizcha kichkina oyoqda komoda xiravata. Shima? Nagasaki Hiroshima. Hamiya. Davay. Üstüne. Çıkıra. Yaman çırar qo'ldasın. Tufliran yaş. Fantaziya. Kichikinchi davat. Ko'tagina putona yoshda ichilib turib qalg'ashlar. Ya qo'y, sen ishtiloq o'xshab qolding shu. Tusha. Bak, tushirib kichkina qiz. Ya, tufliran kima? Kichkina. Ya qo'y, yomon qismatdan to'xta, ach. Ha, mana. Hozircha ayolimga tushandi. Mana bunaqa tutib turganda men edim tushirmanchi. Shu как будто sen tuflini ichidan chiqayotgandek ko'rinsa. Ты такой милый. Ey, давай, tushandi ayolim, tushandi. Utunyo, utuniya. Hamiya. Oh, tutto, cotonio. Ettalanna per. Voy ne pero. Hamiya. Utunyo, tuflin men ko'riniyu. Utunyo. Bir-birini tilayotgandek anıldı ekan. Bo'ldi, men ham tushuntiraychi, nima? Otonyo. Hamiya. Чуть-чуть, men keloniyo. Keloniyo. Endi to'xtanyo. Qo'lini achoniyo. Barmoqlarini achoniyo. Mana, mo'nan to'tonyo. To'g'ri, yaponskiy bunda o'ngay kelgan bilgansan, davno yatlab oladim ekan. Hozir to'xta. Men shunday tushiraychi. Qilamsan. Внимание. Sen qattiq kulma, nima tishing qing'irka. Yap og'zini. Davay. Hey, chiq. Mayqut. Ey, nim qolsa sotgan ketadi. Ey, yarim soat uydilar, 1 soat oldi bu tushirotganlar. Ya fonni buzatding-ku. O'tkazmayapman. Fonron bilmayman, parix gapimaman. Ya chiqayman. Qo'yma, chiq. Yopma deydi. Nim qotadan üstten chiqib. Chiqma. Oh, tutto, cotonio. Hamiya. Seni Toto Cotonio deb chaqiramda. Majugo. Ya o Toto Cotonio degili yaponskiy o'sab tushunmasa bularni to'y bo'lyapti. Men bularni videolar tushirib love story yasayotiman. Ha? Cho'nglar tushunmaydi. Nima? Slide show. Slaydo? Bu parkchilik uchun uyga olib ishlayman-ku. Yo'q, unaqa emas.
тарих сүратма кішкене тойынычы сүрәт видеоларын сізіп. Мадақ деймәмсә, дәйілханчық деймәдік. Чондырда сән екі батса маған атып тұр. Сән қапмағыла кішкене атып тұрға. Мен маншы кісінің никасыны қидыған бір мол чақыр қуған парық күші. Бұл кешік батып қара. Бұламызда кет барды. Сән алдыра кет барса, мән жүріп тәлі кет бар мән. Сән че чапсанырақ мұштанның никасыны қиып әткені. Я. Ника деген ağzı ылым ба адам қимаңды мақанда қимаң. Тоқтаяқ. Бұл че искусный интеллект тәмін жүйінде өйтіме қара. Мен дегені қайтылап әсен болды. Ол жана ма? Қисам қидым ла. Болды, пұлны төлейме, әнсірме. Төлегенді. Болды. Мен 10 мың. Ай, 10 мыңы мен 10 мың қандақ. Ben çendim, Sadıkan Kitay, çendim seni. 30 мың берме, болды. Ай, 30 мың келішмейме, 30 мың. Болды, sana yapqına ağızlarına 50 мың берме. 50 мың? Болды, давай. 50 мың берме, оқпайды. Бірақ мен 50 мың үшті оқамаймын. Мен 1,5 мың үшті оқалаймын. 50 мың бердіған болсаң шу, төткетім өлеп, төткетім ажырастыры етмем мен. Қане, башла, баламей, башла. Қайық башлаймыз. Маяқтығына японлықла. Аяқтығын біздің ұрпады әтлен көрді. Молодайса, жөнді. Hürmetlik Yatasoko Okoroto қызы. Siz Kaysar oğlu, Өткірге өз мәйліңіз білен шықтыңыз мұ? Мақырғы нем сорайсыз, дәйсіз болды әтіп жүр олмай. Мақыл, қане 1-2-3 мотор! Тоқта, яман тәске. Ян бәшпеден қош беремсің. Мәлі, қош берме, дәвет кені. Қане, внимание, мотор, кәттік! Hürmetlik Yatasotка Akarachka қызы. Өккіз қашак оғлыға өз мәйліңізден тайдыңыз мұ? Нақырға не малсыз? Өй, бас ақсаңның. Мен бұл болмды ма? Енді ол сені чөндірдің? Аштақта дейдің ғой. Ой, Yatasotка Akarachkада жүрсің ғой? Аштақта дейдің ғой. Yatasoko Okoroto қызы. Okoroto. Оғаны өкізде жүрсің, нәні өкізі кішкіна бұрдың. Өткір, Қайсар оғылы сәң. Қайсар, сән қашақта жүрсің. Қарасы, өкічу? Мақыр жу му? Мақыр. Nə əməz? Başla. 1-2-3 motor. Toxtağına, Sadıkan gidelim. Toxta. Qara, yatlab aldım. Sokunu yatlat. Yatlamadım o. Ни в коем случае у деме. У деме? Сока, Yatasoko. Око. У деме жу му? У деме. Яқ, мені қайтылма. Ой, моны дыхание иліп, пасылдына бұла чың қылып сөз әткен чо, японға чың қылып. У деме. Сока. Ой, давай. Қынамса, қапымала. Yatasoko Okoroto қызы. Қыны, внимание, мотор. Hürmetlik Yatasoko Okoroto қызы. Өткір Қайсар оғлыға өз мәйліңізден тайдыңыз мұ? Мақырға не малсыз? Acayip болды. Hazır mada қылмыз. Hazır şu, қара. Болды ба? Siz şu, cevabını bersiz. Mən əşədlə alım mən, maqul mu? Ой, мұны нема çıqıldığında? Қынамса, cevap vereydin? Еләзу. Мұны лазы әмәдем dey. Лазы сәудесімімді бұл. Bu mahır qanda qop ketdi bu. Sizlarda uni nimdaydi? Mahira. Oni Nahira. Voy, jim turg'asiz. Nima qildi odamni yer sotaga. Bas. O'tsigini. Yo, ni ara. O'tchimi, yemi. O'shuni chichiyo. To'y. Nimdaydi? Nim degan ashuni tushunmay o'tamsan? Tushunmadim. Au, so'qdi, muzlab, chinqib, ishim qaytdi deydi. Чақан екасы қиыш керек қой. Шын чақан деме отсаң қойсаң, жоқ бірінен сұрап отсаң. Дәйлік. Чаққан дегені чаққанда. Внимание, мотор! Кәттік, сідайтың, давай. Бұла, не қуатыды бұла? Ей! Тұрама, не қойсаң, ясамаш мұ, Японияна көріп. Не қуатыды? Өзің о образда ені тоңлап қалды, мұздап, соғда. Titrab otamsan? Titirmey. Bunu tushunsak, bu tetiksiz video bo'lgan bo'ldi. Ya buni tushunmaymiz bo'ldi. Nima qilaychi? Qaranglar, Mahirga nima oldi? Ashno dafasi bo'ldi Mahirga. Men ashni tushirib olaychi. Mahirga. O'tigil meni cho'qindiru. Buni suga bir cho'shtirib aytmadimdi. Kada.
Bala. Ay, mana uyatsizganda. Pada, kala degeni qara. Shoq nima? Mashhad haydab, Yaponiyaga bir baqamdikini u. Ya, çonda da pad kal degeni meni dengizlarga ko'llak apirib o'ynatib kelamsiz degeni. Tehe, dengiz qapamay. Arşanga bir qaynaşsa cho'ktirasanchi. Bo'ldi, ajoyib. Bo'ldimi? Bu sizlarning so'zlaringlarni hamsi kesib tashlab boshqa so'z qo'yibman. Mana dialog bo'ldi. Adaqma qaytib. Ya, to'xta, stop. Mening ham bir ideya bor. Qara. Tugamaydi-ku bu. Sanchu, bu yiqishib to'xta. Buni shapkangni yesh, buni kiysanda avtomatni tut. Davay. Nagasaki, Hiroshima. Yaqif. Buni tepsik chiqtira. Men bilan hozir 28 Panfield qopirma degan-chu. Ashada bular haykalni oldiga bir gul qo'yish kerak edi. Endi u vaqt yo'q. Sen haykal bo'lib bersa. Haykal? Voy, to'xta. Sen Jackie Chan o'xshashtirib olding-ku. Vatanni qo'g'rayotgan bog'ol qiladi. Panfield seva. Va, mayli boshqa to'g'ri. Endi qara, sen opirib gul qo'ysa, men shuni tushirib olaman. Davay. Fantaziya. Muzika, bir ishga motor. Sen degan haykal qo'y, haykal. Qana olasan gulni. Sodiqon ketay, men birinchi qitim gul berasiz, gulni olmay qaza qilma. Agana. Totonya. Mazgini qatonya. Qaytadan. Ya sen teshtuqni ham kichkina haykal qo'ysa beton qitqagan. Tep tushtirpa bo'ldi. Mana buni. Mana batareya tugdi buni. To'xtama, telefon almashtirib kelay, Allah ketib qolmasin. Ya, men qanchalik. Aqchisini olamayapmiz ku, aqchisini olgan. Meni bag'arim hozir o'satadi. Aqchisini olgan to'layman-ku, to'xtag'ina. Ishit qolgan mushuklar. Mana kelinglar. Sen o'zing qayerni? Tencim. Yataso ko'cha. Bu Yaponya'nın Gorod Noko. Noku'dan şun qatnaşamam-da. Şu akşam nima? Bu Uyg'ur rayon, Yarkat, Shelaklardan, Olmut shaharlaridan Uyg'ur qiz chiqmadimi? Bo'pti, buni apsa. Ang bo'lmaganda buni Uyg'ur so'zlaydigan uyga chiqmamda. Tek o'zing yapon so'zlashsa. Çonda da ben bu kızı yaxshi ko'rmayman. Bizde muhabbet. Nima? Voy, muhabbatingdan quloq qas qoldiga sening. Chiqama barishdan. Sözü Sabirem Enverman'ın, muzikası Rızaydın Seyitov'ның, naqşa vaz keçelmeymen. Sahnede Mihrat Rahmetcan. Gözlerim sana jipsiz bağlanıp Akıl hoşumdun kettim ayrılıp Aşık men şunca ah Leyli sana Mecnun'un ben kaldım aylanıp Kalbim perişan seni görmesem sevinmadim yar Eğer söymesem düşlerimden mum çıkmaydı veslin Oylamaz idim şunca köymesem vazgeçelmeymen esla senindin Kolunu koyma ketmeyenimdin Muhabbetimge gumanın olsa sen için geçerim
tarih kılar Barimni biri Oğul kıl yarım Söygü gülümni Sana bağışlay her bir günümni Armanlarımni kılmadın beyran Köptün izleyen taptım hilimni Vazgeçemeymen esna senindin Kolun koyma ketmeyenim diyen Muhabbetimge dumanın olsa Sen için geçecek tenha cirimdin Muhabbetimge dumanın olsa Sen için geçecek tenha cirimdin Vazgeçelmeymen Mehrat Rahmetcan. Aziz tomoshabinlar, bugungi kechning mehmoni xalqimizning suyumlik naqshchisi Saniyam Ismoilnikini qarshi olaylik. ismim Uyghur kızı Tumurumda halkımның nağma namazı Dilimde var, kınımda var Uygurumның tügümez nakşa sadası Nerede bulay, kimge künay Hiç kimde yok üzülmez dolan meşribi Senin üçün kurban bulayım Güzel halkım Uygurum Söyleyemem seni ha Alkışlarımız var ya Biraz kalsın acem sazı Unutur kara gözler duamızı Üçmez mengi halkım izi Kara gözüm hiç kimden vermeymen seni Nerede bulay kimge künay Hiç kimde yok üzülmez dolan meşribim Senin üçün kurban bulay Güzel halkım Uygurum Seni ha Nerede bulay kimge künay Hiç kimde yok üzülmez dolan meşribim Senin üçün kurban bulay Güzel halkın Uygurum söymez seni Senin üçün kurban bulay Güzel halkım Uygurum söymez seni ha
sahnaga chiqayotgan yosh o'yinchilarga qarab, tabassumning kelajagi texmo parlaq ekanligiga ishonamiz. Tabassum har doim yosh, har doim go'zal. Uyg'ur teatrida ichilgan studiyada milliy usullarimizni o'rganayotgan ommaq farzandlarimiz. Kelajak usulchi qizimizga olqishlardan bo'lsin qani. Rahmat. Rahmat sizlarga. Salam dostlar. Muşu vaqtinlar xayrlik bo'lsin. Sizlarni ko'rib nəhayət xoş buldum. Alqışlarınla yana 1000 yılda quluqumda saqlab olaman. Har bir kelgan qadiminglarga nur yağsın. Muş fursatdan foydalanib, baya men bilan sahnada tang usul o'ynagan omaq ballarımızga, omaq qizlarimizga omadlar ham utuqlar tilayman. Rahmat sizlarga yana bir qitim. Tövəndə muşu Uyğur teatrımızın muşu kunga kelishiga turki bo'lgan ham bizden мәңгүге ayrılgan yaxshilarning hurmatiga tövəndəki naqshni so'g'at qilmoqchiman. Qabul qilgaysizlar, marhamat. Yaxşı adamlar ketmese deymen, yaxşılar məngü yaşsa deymen. Allah bizge bergini ayağım, fakat ölümden habersiz insan. Yaxşılar çalğan sazını sevindim, yaxşılar etkan muңni sevindim. Yaxşılar ketdi qadirsiz üçün, dua qilayli yaxşılar üçün. Dünyada hamma odam aziz bir mehmon. O'xshamaydi bosgan qadam, o'xshamas nishon. Rahimsiz taqdir, qadrsiz hayot. Azizlar ketdi, manguga azob. Biz yaxshilar biz qilayli bayon.
Миниатюра Yeni Kanun. Sahnede sahibem Noruzova. Yeni kanun, yeni oy. Çıkırıp doğuma toy. Kanunla köp, kanun köp. Yürekledim, yürektim. Yeni kanun, yeni oy. Çıkırıp doğuma toy. Yeni kanun, yeni oy. Çıkırıp doğuma toy. Kanunla köp, kanun köp. Yürekledim, yürektim. Kanunla köp, kanun köp. Yürekledim, yürektim. Kanun degen köp bolsa, yaşaşkımı tez bular. Kanun degen köp bolsa, vay yaşaşkımı tez bular. Kanunla köp, kanun köp. Yürekledim, yürektim. Kanunla köp, kanun köp. Ah, yürekledim, yürektim. Assalamu aleyküm. Şırafladım keçim. Kamerladım öküçügen. Aziz tamaşbilla. Ahvalınla yakşı mı? Şadğan keteyler. Keyin vaxtlarda aşında qattiq sözleydigan boldum. Asa yaxşımsizlar deysem, iştiraf töleymem ki dep qo'rqmay qaragan. Hazır nim tola, kanun tola. Mana yakındılar yani bir kanun çıktı. Anladыңlar mı? Her bir atana özünün balаңны sözü kirmey. Mındak birini koysa 630 000 tenge iştiraf төлейді ekan. Bir balga. Meni 7 balgo. Ulan ben optum urman qorganda. Şu çağda hesaplasam 1.210.000 tenge iştiraf төлейmek. O pulunu kaydın alma. Ha boptu, kredit alay. Kreditki berip, kredit alay degen. Desem, ha kelin, toy kılamsız ya юбилейм o. Ya, ballarım uray degen bu. Şunu alay degen. Da elin. Dese, ben o kreditini alsam, öyle balan kökal kılıp kurup yatkız etsem. Ştrafını tölsem, bir çetin kreditini tölsem, uçakta kadar yaşayma. Aşağı dep sual bersem, uçakta bu pulu yoklanım oylaptı o kalanla o kanun çıkağı adam. O deydi o, eğer pulunla bolmasa deydi o, 40 gün türmüde otursa deydi. Bir balga, uçakta ben 280 gün oturmeke. Meyli, oturaylı. Hükümetnikini yap, asman karab, yetep, kamerada otagan ayallar bilen statya bölünüp, çay oynaylı. Açtak çay oynayıp demelip çıksak deyme. Ballarım kim bakıdı ben çıkacak? Kızık he? Boğum soğukta bir makarinki degen adam bağıdıken o. Şu koymamdan deptik ya vay uru verin la ballarını. O tayak degen terbiyenin bir türü. Köküşmeyiz gayelek uru verin la deptik ya. Ne? Hazır vay hazır şuna olup get. Bizi vakılatçı o. 30 yaşının jukuru eğitimlara muş zalda otağan. Kandak tayakla neyimdik. Koşa olup çeyv atamızlar ya. He? Vay oy süpügüler kamdı bizin urmağan. Şvabırlar, noğuşlar çok. Şu dümbürlerinin, onun çaşlarının, başlarının tılları olsa depirdi o. Kandak urattı. Eğer bir kılmış koysak ya işke ip keldiğen bolsak, apılarımız kandak karşı aladı. Ke. Mindeleyev. Bike, şukurut. Çay bike. Sen çay hey. Lenin. İşke dige bahanın aftır sen. Bike, nasip içinla. İçinla, kelinla. Dese. İşme, nime? Deydiğen bolsa, nime? Dep keltirip kep, kolu bilen salat. Tarsı koyun. Enskün kendin kepip, hiçtim tapamız dasın elip,
At. Vay deydi ғой мұны. Тоқтап тұғына. Деп калаш еліп, кәлтіріп, кеп. Эй, скорой помощь сиренасы тақмай басасың не? Деп кетеді чаттығы жоқ. Қайырың ағыр кетті, бешіңгі тек кетті мұ? Кәчірет деш жоқ. Өзіміз жығылап, ақшымен дадымыз іштің кеген алдыға. Қырчықсаң, не болды? Ян ұрды ма? Қойыпты. Öldürəsin seni. Doğru. Şağıda deymen de bizi öldürütülgan tapıtken de bula dep. Yaşa oynaymen de endi. Şu çağda deymen, muş kanunla çıkan olsa bizim apılarımız pajüzin gidet. Rasko? Oy, uçağla telefonla yok. Nim kılattık, yazı hiç bizi işletetti. Samsak, tamaka, kön konak. İştikende eyter оқышқы бір-2 күн қалғанда дәтте. Жүріңлар сен Алматыға бір ойын келейлі. Деп машина бесіп әмімізді Горький парк әкеледі. Бір тал парк олады ғой чағда. Паркны алдыға кірмәсін тұрып әмімізді жығылып мұндақ дәді апам. Үйе кіріп жоқ ұса кеттім. Қосығым еш кетті. Hacetxanlığı var mı? Depekten cinon çıkırmamız için. Bir yer cırtıltı yediğen üyondaki eski tam yok. Bir yer hacetxanı platni. Mekirgen kırışlar. Tova, organizmimiz şundak. Apımızın tınşattık edeyme. Hacetxanın apımız kaçan kirgen şakt kıratık. Park kirgen ki hemimizde bir karosenin aldık ki skameyki otak zattı da. Oturup durunlar, dep, dadam. Ben hazır aynı geleyim. Dep, hiç kim etmey, 2 kuruşki piv iç girettim. Yakın kegen ki hoşal. Neyim otursuzlar? Oynamamsızlar. Ey, ılkımındaki düşme alacı mı? Üydü bağı gülengüş. Mındaki düşünler. Dep, karusel обозрение bilet apir etti. Hemimiz oturattık, manğandaki yılla, orasının balları karsan, Мамочка, я летаю! Ой, сыночек, я тебя люблю! Deyse biz eşlan doğrap, dakıl karaydı koştuk, onu kırap! Düşüp tomşağı yer olsa onu kırap deme! Deyse eşi emotsi yok maçtak. Maçta kılıp, aynıp geledik de, жүгіріп, спецназның солдаттары оқша шығып. Апымыздың қишық кесік, дадымыз дәтті. Пиваның күші ғой. Азыр həmin olan зоопарк әкірміз. Бірақ бір үземге билет алмай, қағыныңла әйел бір төшік var. Әшетін кірің var. Yaman қымет билет. Salametsem eşedin kır. Dep eski Orslan körse, öz Orsuz da gitti. Встречаемся у Лефа. Ey, bizim dadımız Orç yaxşı bildi ya. Dep biz hoşal, uxmaymiz go. Alq töşük geledik. O töşükke очередь. Kamera yok o ya, o uçaklarda. Aytavur ballarını mırt kırgız etip, apam kelgen apam kısılıp kalады. Abdurrahman degen dedik, bana bir bilet asımamdı o. Dep töşün iyaq tuğalı apam biyak iştiretti. Biz biyaqını tatıp, kırgız aladık da, şunu olan zoopark kirettik. Oya,
Немдеге яқшы деп дадымызды іздеттік қой. Іздесек, дадымыз шырың алды туған. Шырың алды келіп, сен зоопарк кішір olsan, мен біздің үй кішір Абдырахман шырме болма. Дейсі дадам терік. Ей, бір ерің үзбасы де. Шырғы демей, тошқалақ да. Біздің үйінің тошқын мен деп. Жүріңлар ей балла. Жүріңлар. Тұға маймылан көз алама. Әне. Әне. Дадаңларының ұран жүралары. Жүріңлар. Болды. Мана мен ола чапсан. Мана мұн пұлла көдіңлар ғо. Мана жүріңлар болыңлар. Алла, ой, мұн ұрлаларының сат деген ай. Абдырахманның хәділері. Болды қылыш. Кеттік болды. Үйғырайы маңғыш шөк қараңыз шық кетті. Жүріңлар шық кеттік. Деп, әміміз шық кетіп алсақ, бір касапет аял шарик сейт ататты ғой. Қылқыны көйген көсең орысланың балдары. Мамочка, шарик продает, десе. Сейчас куплю я. Какой? Белый или красный? Десе, біздің апам шар сейт атқа аялын торап. Шықшы. Шықш. Шықш. Десе, кәнжатайның кішік духы ба біздің арымызда. Шарик! Тел қалады. Біз çoğunla келіп, әй, бәрбі епәмейді ұққам. Нем қылса, бека жығылап. Бізгім епәмей çoğuldық қо. Олды жығылма. Деп текімі, отқы бензин құяттық. Шағда, шырның образы дадам шық кетті. Шық келетті. Не болды? Емін шарикте жығылауға тұды. Дүнге қоймамсы. Қойдым ғой, таяқ өтмейді қазір бұныңға. Мәлі уақыты мә. Бір не епесен епе. Деп, янчығыдың пивдің қағаз сдачысы. 20 тәңгеден ішкітал, 10 тал, 5 тейінді ішкіталын жығып, шырқып апамның қолы құйып береді. Апам ұлықын шарикini еліп кәйгічі. Мұш елі кезіғамыз тен ақ шыққан мәмет. Магазин шығайады, талады, 5 тейінді сейт атыды. Не падышмеді? Деп үлгіші ұратты ғыл. Шағда дәйменде немшік ұратты дейсаңыла қараңыла. Апамлан дадылырыңыз ұратты ғыл чағда. Әнді қанун жоқты ғой, қазір аял нұрғалан сотлап етіп деген. Бұрынғы заман дадылырымыз, апаларымыз тұтуаға еді ұры береді. Ола үшін біздің алады. Әштақ таяқ еп ұн бал тапады. Мұндақ ішкісін бір-біршін чө. Мұндақ құшағылап, люблю деген көметтік қой. Қаяқлады. Ай, сәздімәтті ғой. Сәздімәй қылатты, әр жүрі бір балла тұғыл қалады. Ай, немдейсілі, әштақ таяқын еп, әйтеге тұқ. Бізде өзіміз оқшаш өйді таяқ еген бірсі алады дей. Үгіді нем көрсең ұшқан ұшынға алса дегендей, бір ішкі ай оған екелік бала өз біздің ұрмақшы болады дей. Яқ келіп, анау не? Тық! Дүк! Қарап отырады. Анаң таяқ өтмейді ғымныңға. Деп көчік шықет әтті. Әнде біз Суворовның сөз бағу, тяжело в учениях, да? Легко в бою. Таяқ еп өскен бір елір яқшы деймен де. Екінді қараңла бір сады достым ба, нахайты сады. Шу телефон қытты маңа. Телефон қыт дейді. Я Алла достым,
Ya balını ursan штраф төлейсі екен ғой. Төлейсі? Әнді мұндақла, харам тамақ да қойсан қанша төлейсі екен? Яғанды 78 мың. Ой, қана қылмыз уақытта сөзі кіргіземейдіған болдық қой. Дейді, мен алдап, бір қанун шықытты дейді. Қандақ дейді. Қандақ демсе, ерің ұзақ рақымда қарсаң 180 мың төлейсек. Нешәне о мені алдымда отырып чай ішірді ғой, мен қай қараймын. Так, торыс қарап ішті. О, қай қарап ішті? О? Kindigi qarayışsın dedi. Aştak deysen, aştak işçi жүрді bu ішкі ақпақ. Әзіз тамашбынла, ұндаймыз, әлбәтті бұның әмісі әзіл чақ-чақ. Лекін бәзді ойлаймыз, мұшында қануланың боғыным яқшы мекен деп. Şu çağda hazır biz anlavatқан, өз пәрзенті, датысын ұрып өлтірі етіпті. Өз анысы балысыны балконды ташлап етіпті. Ayarlık bıçak sip öldürüyüptü degen dehşetlerini mümkün anlamagan bolar edik. Lekin aziz tamaşbınla mening bir demekçi boğunum, her birimizde bir kanun bolsun. O kandak vaziyeti bolmaydık, kandak ahval yaşamaydık, adam bop keliş kanunu bolsun. Hey Ras, unutqapman qoy. Sadıgan ketele keçiriydiңlar. Мұшу тәбәсім кеп çabak çamıgan tamaş bullanıcı 15 sutki қама қойды ке. Usul Şox Qızla. Səhnədə Ruxsarə Usul ansambli.
Ruxsara Sul ansamblinin qızlarına alqışladın bolsun. Uyghur xalq naqshisi Kakkuk. Sahnada Qozog'istonning xizmat ko'rsatgan arbobi Nuralim Varisov. Gelgen kokunun ünhey caydağı Kışkırı gelgen kokunun ünhey caydağı Gel aşna bulayım Azen musafir amen derim Gel kakoy aşna bulayım Azen musafir amen derim Derdi yok dem sen beni derdim içim de bir tutam dem sen beni gönlüm içim dolgan zaman dem sen beni gönlüm içim dolgan Kim ki mestin turan bilmez bu çağın kadrini Kim bilir halet yetsem eşu bilir can kadrini Kim bilir halet yetsem eşu bilir can kadrini Eşu bilir can kadrini Rahmat. Sahnimizga bugungi kechning mehmoni go'zal ovozi bilan tomoshabin dildan o'rin olgan, xalq naqshlari bilan yuraklarni tavirtib kelayotgan san'atkor Adil Qoriyni taklif qilamiz. Qashqa xalq naqshi Ay Potem. Ay patem kilovatıdı Gördün lan yaş bakma Jüri giden sevgisi var
Rasa odası boynuna Handanı kilovatı Şurake ot silema Şurake ot silema Şurake ot silema Şurake ot silema Rahmat Bugün tebessüm güldek içilip, acayip nakşıla, dillağı huzur bağışlamakta ha? Endi hazır sahnimizge zamanıvi Uyghur estradasının padişası, milli ahanglarını zaman tildi sözletken, halkımızın pahri, dervişle topunu kızgın alkışlar bilen karşı alaylı. Bayram bayram bu bayram Hey! Çavar! Hürmetli manlar, hürmetli başbuğlar, usul merhamet. Hey kaldım dost buradan, bugün barça el yâre. Şad şad duman yerleylim, bakit çok yadâne. Yayran geldi merhaba, yamra gülkem cahanga. Geldi bayram hoşallim, bülek arzu armanla. Adam topa yaraşkan, kime topma yaraşkan. Zor eylesen karaysen, güzel kalem kaşlağa. Bayram bayram bu bayram, navrat sünnet kilimson. Hey hey yamr edip güleni, alem güllerge dolsun. Bayram bugün, toy bugün, hadi harun edip. Şok şok sukat şeyli, hey hey yılani edip. Tebessüm Usum oynap ay dosta Hiç kimsette kalmıyorsun Bayram bayram kalbimni Yaşlarım hiç olmaz Ahmet Behik gelgen Şadlıydı hoşalıydı Bayram bayram bu bayram Navrat sünnet çilimson Hey hey yanır edip güleni alemler dolsun Bayram bugün toy bugün Hadi haron edip Şok şok sukat şeyli Hey hey yüleni edip Hey! Çavar! Hey! Bayram bayram bu bayram 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 bu bayram Navrat sünnet kilimson Hey hey yanır edip güleni alem güllerge dolsun Bayram bugün toy bugün Hadi harun edip Şok şok sukat şeyli Hey hey yüleni edip Hey hey yüleni edip Bayram bayram bu bayram Rahmet. Otabayımız kızlar. Rahmet. Assalamu alaikum hürmetli tomoshabinlar. Xush kelibsizlar. Rahmet. Ko'p rahmet. Bugun tabassumning 40 yilligi. Hammamizning bayrami. Har qachon hammamizning uyida mana shunday xo'shalik kunlar nurg'un bo'lsin, yaxshi bo'lsin, hammamiz omon bo'laylik.
Әлбәттә, sizlarga hurmatli tomoshabinlar ko'p rahmat. Hammamizning bugungi bayram muborak bo'lsin. Qani, anda bo'lsa, usulga marhamat. Uyg'ur xalq naqshi gulayim. Qani marhamat. Stayom, qani hurmatli mehmonlar, do'stlar. Hoya qani. Atışımga bakınca Praydu beş kerem babi Acep o yaman iken Güye kutunun dabi Oy gülayim Yüreğim güydü dayım Handa kılımız gülayim Oy nege barmiz yarim Yürügüm Bakda pişkan yüreğim Sen yarını görmesem Çıtırmaydı yüreğim Oy gülayım Yüreğim güydü dayım Hatta kılımız gülayım Oy nege barmiz yarim Senin bana senin ben Senin bulma kimdim ben Bakışın bazarı tacının matalavağa gülüm ben Senin bana senin ben Senin bulma kimdim ben Bakışın bazarı tacının matalavağa gülüm ben Kolumdaki kuşumni Pişayvanla yügettim İçimdeki dertleri Nakşamille tükendim Vay nakşamille tükendim Oy gülayım Yüreğim kıydı dayım Kandaklımız gülayım Oy nege var biz yarim Rahmet. Туылған күн. Нім деген әжайып мейрем қараң. Һә шундак. Мана бүгін нақшы иттік, ұсуланы ойындық. Бүгінгі тәбәссімнің туылған күні көңілладың çıqatamdı dostlar. Mana endi орындыған миниатюра туылған күнге сюрприз. Ой, бүгін менің ерімнің туылған күні. Коллективі тәбриклеп кәмекчіді. Шының ұяқ-бұяқ жүгіріп, пайпитәк болып кәттім ұғын. Мен дейме, мұшы әр кішілем 8 марты туғылам дей. Ерімнің еті бахардың.
Хотылла оқшаш ғибет қылғанын яқшы көрді. Маны мен 9 майды туылған. Етім ғалыбиет. Бәзі де мұшы ішкіміздің орнын мұштақлы қып ауыштырып әтсіз болып түке әді кетімен ғу. Ой-ай, келді ғудайме. Мана hazır. Мінім тәйя. Hazır. Assalamu alaikum. Hoş geldin. İyi, rahmet. Seni şükür ederim. Dostum! Feridim. İyi dostum. Gelen. Hey dostum ey! Hey altın dostum ey! Hem bana keldik bana. Ha, mana men megan. Qani dostum o'tiraman. Xush kelibsizlar. Tug'ilgan kunlar tayyorlar qanaq dostum? Rahmat dostum, shunday yaxshi. Voy, nima meni deb o'ylanib da qarasanga. Va bozor chiqsam ko'k chiqib ketdi da qara. Voy, seningdan oyaydigan neman bor edi? Bir qasqan Jusaymon tetib keldim dostum. Dostum rahmat. Müşaviralarni da ketman-ku sening. Ha, eminlik o'z qani. Bahardın bunu saat özgegende ki ögüremeyli kaldı mı? Hazır kep kala. Yaxşı. Biz onunla kelememiz dep koygan. Bizning kelginimiz bir sürpriz bo'lsin da. Bo'lsin. Ha, kelgan. Ha? Deydi bunu? Voy, otaqna voy. Men kelemeyme degan deydi. Hem ola kelemeyme dep koyupsizlar ekan da. Aldap qo'y. Andaqti bunda qilayli. Sizlar haminglar mök basanglar. Bahardın işitin kelgendila. Menlik tug'ilgan kun naqshi bor. Shuni etipli boshlayman. O'tirsak kelganda hammalar etipli chiqib, sürpriz qilmaymizmi? Davay. Nahayt yaxshi ideya. Yaxshi ideya. Nima qarab turibsizlar? Nima qarab tursa? Voy, mümküninglar. Mümkün. Mümkün. Boshliq. Ye, dostum, sizlar Şifanyevdan keyrik o'tiyinglar. Asım, katta. Voy, to'xta. Men aslini tushagib chiqay. Kerakmas. Voy, to'xta. Voy, mana. Meşema. Meşe qo'y. Qo'yaman. Boshliq, to'xta. Astangiz petga tutasiz bo'lmasa. Voy, kerak emas deb. To'xta. Yey, Maqsim Azizich. Siz buni boshliq bo'lgandan keyin divandan keyriga o'tib olsangiz bo'pti-ku. Xatirjam bo'ling. Men bu tövanda yuqorqi paydin-pay ko'tarilgan odamman. Jozning ostidan bo'layurdim. Ma'qul. Voy, keldi. Tayyormisizlar? Mükünlar. Hazır. Mana. Tabriklaymiz chin dildan tug'ilgan kuningiz bilan. Tabriklaymiz biz bugun tug'ilgan kuningiz. Ey jinim, bugun tug'ilgan kuningizga tabriklaymiz. Hech qanday tug'ilgan kun yo'q. Tug'ilgan kun deb. Nima shunday deysiz? Hozir kollektivingiz Kollektiv. Unda kollektivni bo'lmagan yaxshi. Undaq demang, men bog'u jinim. Voy, siz men uchun 20 yillik ayolim. Men xalsam, xalmasam, siz mush uyda bo'lsiz. Kollektiv deb men haqqasini tug'ilgan kuningizga birinchi bo'lib baradim men. Pодарок aldiga aqcham yo'q bo'lsa, qariz so'rab pодарок kelib, pодарок birini berib, happy birthday to you deb. Anglizcha so'zlab. Undaq demang. Birisi meni tug'ilgan kunim muborak bo'lsin, da qo'yga yer yo'q, uyatsizlar. Endi hozir kelib qolasiz. Kamay qo'ysin-chi. Ulan ko'ray deb turgan ko'zim yo'q. Voy, Asim degan kekash mo'g'o. O'zi. Men kelamayman deb ketdi. Nima deydi? Men kelamayman deydi, qo'yib so'ravading ha. Voy, shunchalik alam bo'lib ketdi menga. Ayoli Faridakning holi bash dixi. Qaysi Faridak? Qaysi o'lati avlqi? Snayperchi. Voy, shu o'ng qarsang, so'ng qarsang, o'ng qayoq qarab so'zlaringni bilmaysan. Faridak. Nima yutilsani? Sen Turkistonda pnevmoniya bo'lgansan? Qashqarın yatgan ishdan men ichib yatqana. Voy, Faridak shunchalik alam bo'lib ketdi. Sen Faridakni do'raysan-ku, do'rg'ina? Ne kaçan doğurdu? Doğraysan bu pastayana. Karu, eles. Adamlar niye rüşneydi? Asım. Men davatıda sniper deydi o. Voy, sen şıklar ko'zimda tan qaraysan-ku, jinim, sen emas. Ha? Sen emas.
Ой, мұның мантының я тұзы жоқ, я тәмі жоқ. Пәридахның мантысы ғой бұл. Асем, Ой, хау. ау, точно мен де аудыды, мантысының дәмі жоқ дейді. Ой, сенің мантың татлық қой, жеңім. Татлық. Емес? Дәм тұзы қоймамдан ғой. Ой, анысына қешет қоймамдан боламды. Көгеллияғы бас манты етіп бардығын чу. Как будто оның башқа да манты етамайды қандай. Жүсәй манта текі. Нем үшін жүсәй қылды білемсі? Уча туылған күнгі ақчы шыққамайдығанға әзен жүсәй біле құтылғыз келді оның. Шүнчілік нейром қайынып бәтті ғой менің. Şu көк жауыры алды да, постоянно. Анымыз кәйінде. Нейром не айду? Сесік піштіні қол. Жұмық. Өзі киініп алды, хайран қалса. Ерінің кидіға шытын жоқ. Ұятсыз. Әучу, қайет киіндірді ерін білемсі? Жүр, мен сандай берме. О, еріні чу? Барахолкының асындығы Кенжіхан ба ғой? Кенжіханның асынды бір контейнерлер бар. Дат бес кеткен. Әшті асындығы бір ешкім бамайдыған контейнер ба әшек апыр киіндірді еріні. О ерін немші ет киіндірді білемсі? Сен білмейсің. О ерін чу? Әшек киіндірді әзен. Оның еді любовник ішлайды. Любовник? Мен білмейді дедім. Мана сақыл мәшеді Әзербайжан. Отырға, садаған кетей. Суладың шыңа суладың. Ай, Паридам. Әйен құяй. Әзербайжандайды ғой. Ой, яқи о мәмәс. Мен оның құшға любовник бұл көзім білем. Тауға. Илай. Вай, ғалыбет. Мана мұшы коллектив дейміз ғой. Мұшы коллективта маңы яқыдыған бір ладен ба. Ей, о кім жені? Başlıq bizden çok. Şu başlıqlar şundaq yaxşı adam qoy, Ay, bırak onu bir döt. Çal savat, şunçilik savatsız. Bu senin turduğunu cinlerin kozgul kedi de. Döt diye şunçilik kürkürük maşın. Bu evi uyatsız başlık bu. Bu şu bitik şunçilik kıylın. Pılның терісте қилін. Чымдап көздің бір темтем яш шығарамайса. Динозаврның палақ тұқымыдың пайда оған сесік. Болды. Отырып оған шүнчелік нервам қайнап кетті ғой менің. Выйди. Мұшы постоянно сөзілсе, мен асындың татып көтірілінген деп, адамның нервісіне айту, сослик! Ey, canım, bronku başlığınla suçlikti. Hazır başlığınla ondağa məz qu. Yaq, bronkus eto yaxşı deyit ki, yamanı kömə yaxşını qədir getməpti də. Hazır küçü, muş burtlar maçtaq. Kresa! Bizi şünçülük ələm болып ketdi. Tek ağ, qeşid onun yalaqsız baq qudret dep maçtaq. Ey, sadğan gidey. Болды, ulanı qoyup duraylı. Bugün onu xoşunlan ağıyıtın qılaylılar. Xoşunlarımız çöt. Тоқта, қошылан күнді қылымыз мұны түкті алай. Құдырат, шүнчелік ялақшы, бастайны башлық келген кәйін жүгірейді қомашта. Әй, hazırqı balanla ondaq əməz yaxşı balığı o, Құдырат, bu qaltıranla. Ой, нәнің yaxшысы oldu. Башлық шықсы бір. Мұшы айлықларымызын кесіп, зарплатlarımızı кесіп, яған қағазын тоштырып. Есен тайм oldu. Көдің ғой есен тайм oldu. 6-шы қабатты 15 қабатлық үй баки айран қалса. Хатуба! Хатуба! Жеміш қылақларында кетмен ғой сән, ненормальный. Нем ұсыл ойнағанса, мен теріп қалсам. Бұл еш шүнчелік әлем болып кетті, маңа әлем болып кетті ғой, Пәридем. Ой, неме, ғалыбет. Бұл құдырат ба ғой? Бұл еш шүнчелік алдыды еді өргенді көдік қой. Сәлің яуі тұрайлы деп, 6 балсын маштақ етәкілеп келді, маштақ. Иқоған 5 нан яуі етіп кетті. Әкегін бір тал наски, я сам дұрыс кәмейді, я маң дұрыс кәмейді. Әнде, балаларына наскесін ұнтып қағанды. Яқ, ұнтымыды. Түгір бұл кеткен наскін подаркада әкепті. Оның үшін аштақ бір кейіп сет үйдіға қылғы ба. Өз, біздің іш қапырып әші наски тұрсы бірінен сатыды ғой, короче.
Adamның ғычығын келтіріп, башылықын деймен де мұшы. Мен әнде туылған күн қысам, сілән чақырамын мұ, чақырамаймын мұ деп. Чақам, соныңдақ башылықынан чу. Мен дақ башылықын лайдың ясап алым мен. Мен туылған күні бамысам ма? Бағандек болым мен. Әр күн... Ей, садыған кетей! Мұны оғызыңғы біраз бұсым каникул бәгіне, ә? Нем болды қалып ет? Ей, нем болады де? Мұны башлығыңыз әнде ішқымы кіргізмейді, зарплатын бермейді сізге. Бәмі керек. Ол менің сіз бір ішін пүтіремейді. Чал сауат, сесік. Ассаламу алейкум, Юлдаш Мәхшум Әзизич. Қой кәпсілер. Оя, құдырат сән бәшеді ба? Кепіңланы аңылдық. Ben bu şu tüvende yukarı peydin pey kötülgen adamım. Ben şunu dedim bay. Ben hayatımda nurgulgan adamlarını kötüm. Kötük. Ama senin o şaş adamını kömeptim hemen. Kötük. Başlık. Bana sizin nem dedi de bileyim mi? Ne dedi? Ölgür. Paskına. Dinozavurlar jügen dedi. Senin dedim. Ben de dedim. Benim başlığım Salatoy. Jürgün. Benim altına dedim. Maksim Aziz çay içiyorlar çay. Maksim Aziz iç. Soslikteki. Vay. Kim o güldü. Ben bir rahmet. Ya yüzdenci. Naski paski tur. Hey koygan eksin. Ben Maksim Aziz, Kudret. Ha? Şu vakti ben sana sniperken demen ha? Hey! Kaçan mertem sen bir 10 taraf tutukandı ben songu sözler. Sen 10'da tutukandı. Kaçan mertem ben bir songu sözlü geliyor ya. Ha? Yok Peridem. Nime? Ya sen dursan ben pastayını hata duruyorum ben. Ödem ayaka. Ayak mı değil mi? Bana. Hey dostum. Ben sen dostum da üzerinde yakın tatlırsam, öyküp beni elestem, beni doğrap yerseken de yerin ha? Ye canım dostum, ben hiç kaçan ondan doğramayım. Vay, ben de senin de dostum. Asem, mantını al kettik. Ya küçükten oturunlara, mantını al kettik deyim. Oldu ben hadi. Oy seni. Peridem, oturunlara küçükten. Hey, Azerbaycan toğlak keyin söyleşimiz mi? Asım, siz o çakça. Kandak kılmadı. Hey, adam badi sanmandı. Vay ba dedim o maçtak şeretlerini kısam. Yoksa onu pneumonia edip beni. Muşu gıybetini kımay değme. Çıdımayman o. Kırık tökmet, gıybet adam öldürdü diye rastı. Endi gıybet kımayma. Galibiyet, sen benim bilen bağına. Babayım ben meyle bir şık tutuşum gerek. Üzüm sonra. Болды, ben kelgenken bir sıkıp tazlap kınçı kaçın, şu pakırtıp pollan jüyütme özüm. Sen benimle bağına galibiyet. Sen benimle bağımsan kanda galibiyet, kazınıma galibiyet. İyi! Çaldım ha! Maksim Azizic! Maksim Azizic! Maksim Azizic! Qadrli tomoshabinlar, aziz do'stlar, biz ko'pdan beri tashnalık bilan kutgan tabassumning 40 yillik shonliq mehrimi mana endi oxirgi palliga qadam qo'ymoqda. Bugungi xush kayfiyatga to'lgan bu go'zal kechning illiq ta'siroti dillaringlarda uzoq saqlangay. Chehringlardan har qachon tabassum ketmasin. Ko'nglinglar har doim yo'ruq bo'lsin. Tabassumning 40 yillik mehrimi muborak bo'lsin. Ay
çakalı kız kaçta Yalnız gideceğim İnan yapacağım İnan yapacağım Yine yani kırgende cayme vaydos Yaşar dibimizde Yine yani kırgende cayme vaydos Yaşar dibimizde Ruhsara Sul Ansambli. Uyghur teatrdaki studiyada məşq qılıb atqan Ruhsara Ansamblinin keləcək usulçu xunçuları. Xalqara festivallarının hem Umay Milli Mükafatının laureatı Nava Ansambli. Nava Ansamblinin solistleri Sahip Abdumayin, Sayara Sitekova, Mihrat Rahmetcan, Luiza Rozakhunova, Dilber Burhanova, Nuralım Varisov. Sada Estrada Ansambli. Mahmud Abubakriyev, Ayzada Osmanova, Raziya Hamrayeva, Ferhat Molotov. Yüksel Ansambli. Minyatürlarını ornagan aktörler. Dilinur Vacitova, Ümitcan Kasımov, Sahinur Bakiyeva, Aliyem İbdiminova, Şarvanem Sabitova, Kudret Yusupov, Şöhret Mehmetov, Suhrab Nizamdunov, Tayyir Tohtabakiyev, Sahibem Nuruzova, Muhyiddin Varisov. Minyatürlerini sahleştirgen Sahibem Noruzova ve Azizcan İskenderov. Bugünkü keşinin mihmanları Sanyem İsmail, Adıl Qari, Muştari İslamova.
Bugünkü keşli tayarlıqalla ssenariy muallifi, Hurmet ordeninin sahibi Gülbahar Nasırova. Sahneleştirgen rejissör, Kazakistan'ın hizmet görsetken erbabı, teatrımızın müdiri Dilmurat Baharov. Sahneleştirgen ressam, Kazakistan'ın hizmet görsetken erbabı Rüstem Musayev. Rejissör Dilmurat Canbakiyev. Kiyim kechaklar bo'yicha ressam Akmaral Musayeva. Nava ansamblının bədii rəhbəri Nazım Paltaxunov. Teatrının baş dirijori Yalqıncan Azizov. Xormeyster G'azizjon İskenderov. Usullarını sahneleştirgen teatrının baş baletmeisteri Hacerbibi Halimova, Eldar Abdullayev, Elmira Damullayeva. Avaz rejissörleri İvan Fedochev, Karimcan Gaziyev, Arslan Jamaldinov, Rano Jambakiyev. Sahnege yoruq bəgici ressam Galina Sarachinskaya. Sahneleştiriş bölümünün başlığı Rashidin Yunusov. Rejissörün yardımcısı Efrat Zikiryarov. Video montaj Sülfi Meşrepov, Abdumanap Mahmudcan. Bugünkü keşli elip bağıçılar Eldar Abdullayev. Dilinur Vacitova. Tebessümün lahye muhallifi Camaldin Roziyev. Tebessümün teatrının bədii rəhbəri Farhadbek Hanafin. Şunun bilen aziz tamaşıbıllar, konsertimiz tamam oldu. Yenip görüşkice aman isen bolaylı.